Saribatang malak berkongaseng si buntuluk mi kesereng dari video makanan na batara ko pinawa. Apa tuh kabar? Gasing-gasing senjaki, liburan senjaki. Apalah doa mengira Allah Ta'ala solana lagi gasing-gasing senja. Saribatang malak berkongaseng zaman kamayan ne. Nakana tawa zaman suka, zaman susah. Anggapin jona nakana tawa zaman suka. Nasaba rikamba kamayan ne, suka raki tawa langgap ka jama-jama. Suka raki pak boya-boyama. Jai tau po semi mange-mange aboya jama-jama. Natamun tula sama-sama. Anjola nakan rea tau riban laka tena mo nasilolongan. Apalagi punna nataba magi poleng garing. Labi susah mitalla saka. Apalagi dari kamar-kamar yang anjo garing covid ka tena pada mari-mari. Serbatang malak berkungaseng. Mingkana-kana isa rilalang kita Matius pasal 10 sere ayat 20 sagan 7 sanggena ayat 30. Nakana isa batu ngasen mako mairinakke ikau tau pusoa siagang tau batal kairangana laku pakabaji kipak kasihani aminawang mako mahir perintahku siagang apilajar mako marinakke nasaba inakke baju pak maika siagang sabaraka jarilah santa sari nasaba lamu karanuangi apa kupasuruang siagang laringan sari apa kupapirangan rikau. Jari ia minne pakio na isa almasi mai risukon turu patawa. Inai tau batala irangana ya reka tau pusowa. Inai tau lusap pak maina ya reka tau susaya kata lasana nakana isa mangirisikon to kamayanjo batu ngasim mako mairidanke. Sarabatang malak berkunasa. Coba saya kisini kinjo jangan-jangan ngari pantai bakana. Anjo cucui kah? Jangan-jangan kaminan cak dia. Ante kamu kata lasana. Aku tak nangak mangir kata ngasih. Sarabatang kuan sini kan di video. Ante kamu kata lasana cucui kah? Alamun cucui kah? Anna nambilan cucui kan? Nakana bataraya rikita Matius pasal 6 ayat 26. Cinisain jo jangan-jangan ngaripan ribakana. Tena nangaseng ngak lamun-lamun. Tena nakato. Tena namolik waselek lamun-lamun na ripamolik mulikana. Mingka mana nakamamamu? Ni para kaiton diri manggenu nia kari suruga. Saya lompoangan yang garanu. Nasi kamban jo jangan-jangan. Ia minjo bukti maklasana sanak lompona pangamasian na bataraya mangirisikuntu na pak jaria mangirisikuntu bate parena. Nakana poeng bataraya rikita Matius pasal 7 ayat 7 sanggena 10 sere. Apalah ko nunisare aboya ko nuanggapa dek dipake buka nulisungkea makanya sere tau toa asare batu punna palak roti anak-anak
Yareka sareula punna palak juku anak-anak. Manan te kamma jak dalanu mingka angas sentonja ko asare apa baji mairi anak-anakmu. Lalak biangan pole manggenu risuruga makna sa lana sarena apa baji mairi tawapalaka ria. Serbatang malak beriku ngasing ante kam makatalasan tari kam makamayan ne punna susah ki punna poso makik mangi-mangi boya jamang-jamang na kitanggap paya pa jamang-jamang punna poso makik mangi-mangi boya jamang na kita muntula pa jamang-jamang punna batala iranganta punna jai persoalan ta apalah mari hari surga. Apalah mari salmasi. Tea ki salah tuju kuna sambayang ki. Asambayang mari salmasi. Puna sambayang ki mari manggea. Yara ka sambayang ki mari salmasi sangkam maji. Nasaba nakana isa rikita Yohanes pasala 10 ayat 30 inakke siagam manggea seria dari sikali papoeng kukana mangir ketingase punna sambayang ki mangiri manggea yareka sambayang ki mangiri salmasi sangkam maju. Serbatang malak birku ngasing kam maminjopaeng pasti buntulan tarian di videoa pundania pakutak nanta kitulis ini di kolom komentar. Terima kasih jai dudu barakak baturella ta'ala mangeri ngasing. Amin.